أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبي الله المجتبى ورسول الله المرتضى، وعلى آله وأصحابه ومن به مقتدى. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha irimwe yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabi wa n'abasahaba n'abamukurikiye n'abazagerageza kumukurikira, natwe dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze yazadushoboza akazadushyira mu bakurikiye umurongo mwiza twasigiwe n'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Waislamu bavandimwe, ndabagira inama nanjye nisize yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no gukomeza kwigengesera ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Waislamu bavandimwe, impamba yacu ikomeye muri ubu buzima niyo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kubera ko watinya Allah subhanahu wa ta'ala ni uzahura na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ejo imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amwishimiye nawe yishimiye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dusaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza akadushyira mu batinya Imana. Allahumma amin. Waislamu bavandimwe, tuvuye mu gisibo cya Ramadan aho twakoraga ibada zitandukanye, abantu bararetse ibikorwa bibi birakaza Allah subhanahu wa ta'ala, basari, batanga sadaqa, bahagarara ibihagararo bya nijoro, bafasha batishoboye. Birasaba rero ko Waislamu ko tubungabunga izo ibada zacu Waislamu, ibyo bikorwa twakoze tubibungabunge Waislamu, twirinde kubyangiza nyuma ya Ramadan. Ariyo mpamvu Waislamu nahisemo uyu munsi wa none kuri ijuma ko tuganira kubijyanye n'igihagararo Waislamu, kugira ngo tugire igihagararo kuri izo ibada twakoze muri Ramadan. Waislamu twirinde guhuzagurika, twirinde kuva ku murongo twari turiho Waislamu. Ya neza twari dufite tuyikomeze, za ibada twakoraga tuzikomeze, kwa gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala twari dufite tubikomeze, kubera ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aracyana dukeneye ko dukora ibada za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwemera Mana Allah subhanahu wa ta'ala agendera kuri aya ibihe byose: wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Uzakomeze ukore ibada ugaragire Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyaka al-yaqin, kuzageza igihe uzahura na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukiri kuri ibada. Ntuzakore ibada gusa muri Ramadani Waislamu, ntuzasari muri Ramadani gusa, ntuzafasha abantu muri Ramadani gusa, ntuzakore tauba gusa muri Ramadani. Ramadani nirangira nawe ugende, ahubwo biragusaba ko ukomeza izo ibada za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Iyi aya itube hafi, tugaragire Allah subhanahu wa ta'ala ibihe byose, amezi yose, ibihe byose, paka duhuye na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Babandi rero Waislamu bazagira igihagararo ibihe byose Waislamu, yaba ari muri Ramadan na nyuma ya Ramadan, abo ngabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabateganyirije ibihembo muri Qur'an, bafite ingororano zikomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abagaciro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu arabitubwira muri Qur'an agira ati: wa allaw istaqamu, muri suratul jinn, ala tariqati, wa allaw istaqamu ala tariqati, ngiyo baza kuguma ku murongo wanjye, murongo nyawo, bakaguma ku Islam, bakaguma kuri ibada, ibihe byose zari kugenda gute ya Allah? Allah aratubwira ati: la asqaynahum ma'an ghadaqa, twari kubaha imvura irimo baraka, twari kubaha imigisha, twari gukomeza imani zabo, twari kubaha khairi na baraka mu buzima bwabo Waislamu yo bakomeza izo ibada.
biriya bakoze muri Ramadani bakanabikomeza no mu yandi mezi. Wa alla wistaqamu ala tariqati, yo baza kuguma kuri iyo nzira, kuri uwo murongo, la asqaynahum. Allah arashimangira la mutashdid anga, la asqaynahum, twari kubahereza baraka ma'an ghadaqa, baraka ziturutse kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ariko impamvu abayisilamu nta baraka tubona z'ibyo twakoze muri Ramadani, wasenze tahajudi gihe kinini, wari uri kuri gahunda, impamvu utabona kheri zabyo nyuma ya Ramadani nuko nawe ugenda ukava kuri gahunda ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ntabwo ukomeza yanzira, ntabwo ukomeza wa murongo. Ni gute Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaguha baraka? Ni gute Allah Subhanahu wa Ta'ala yakorohereza akakumanurira kheri wavuye ku murongo nyawo w'Islamu? Allah dusezeranya tugira wa alla wistaqamu, nimuguma kuri iyo nzira ya ibada, iyo hali mwari murimo muri Ramadani mukayikomeza na nyuma ya Ramadani, la asqaynahum ma'an ghadaqa. Allah dusezeranya ko azaduha kheri, akaduha na baraka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dusaba Allah Subhanahu wa Ta'ala ko yatworohereza, Allahumma amin. Mu yindi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katubwira ngo innal ladhina qalu rabbuna Allah, Allahu akbar, babandi bavuze ngo rabbuna Allah, umurezi wacu ni Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala niwe muremyi wacu, thumma istaqamu, Allahu akbar, barangiza bakagira igihagararo cy'iyo myemerere bari bafite muri Ramadani yo kwemera Allah Subhanahu wa Ta'ala, no gutinya Allah, no gusari, no gutanga, no kugira neza. Thumma istaqamu, barangiza bakaguma kuri iyo nzira. Umva ibihembo bya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah aratubwira ati tatanazzalu alaihimul malaika, Mwenyezi Mungu azabamanurira ba malaika. Tatanazzal, aya iragaragaza ubwinshi bw'abamalayika. Tatanazzalu alaihim, Allah azabamanurira ba malaika ba kheri na baraka mu buzima bwabo bwa buri munsi, abari mu kazi, abari mu mibereho, ngo zabo, kubera icyo gihagararo bagize na nyuma ya Ramadani. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah azabamanurira ba malaika impande zose b'Islamu. alla takhafu wa la tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu, bababwire ngo ntimugire ubwoba muri ubu buzima kubera icyo gihagararo cyane mufite, ntimugire ubwoba, wa la tahzanu, ntimunagire n'agahinda. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ukandi tuje kubagezaho inkuru nziza ko muzabona ijuru rya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwasezeranyijwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubera igihagararo mwagize cya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanga utaragize iki gihagararo abayisilamu, Ramadani karangira nawe akagenda, ntabwo ibi byiza azabibona abayisilamu. Tatanazzalu alaihimul malaika, kumanurirwa ba malaika baduhumuriza mu buzima bwacu, mwere kugira ubwoba, mwere gutinya ubushomeri, mwere kugira ibibazo, mukomeze mushikame. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, ntimugire ubwoba, ntimugire n'agahinda. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bari no kubabwira ngo nyabuneka murahishiwe, nimuramuka muvuye muri ubu buzima muzanabona n'ingororano zihambaye ije imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ariko ibi byose ntabwo tubibona abayisilamu, kubera ko Ramadani irarangira, ya neza gwa rukundo kwa gutinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya imani twari dufite kwa kuzura imisigiti y'Islamu, kwa kureka ibyaha byatawuba twari twarakoze, wallahi tukahita tubyangiza abayisilamu. Ba malaika ntabwo tuzika tubabona abayisilamu, bazatubwira ngo ntimugire ubwoba, ntimugire agahinda. Birababaje kuba umuyisilamu yarasenze tahajudi iminsi 10 yose ya nyuma ya Ramadani, asaba lailatul qadri, asaba baraka, asaba kheri, ariko nyuma ya Ramadani ugasanga hali ye iracyari yayindi, kubera ko ntabwo yigeze ahinduka abayisilamu. Ba malaika babo kumuzanira baraka mu kazi, kumuzanira baraka mu rugo rwe no mu rushako rwe, ntabwo bigeze bamanuka abayisilamu, kubera ko yavuye ku murongo abayisilamu. Bazamanuka ryari, bazakuzanira baraka ryari na kheri, n'igihe uzashikama baguma kuri wa murongo. Ya Safa wasengeragamo muri Ramadani, bakomeza kuyisengeramo na nyuma ya Ramadani. Tatanazzalu alaihimul malaika, ariko uyu munsi wa none nayo malailatul qadri twasenze nizo ibada, uyu munsi wa none dufite ubwoba, dufite n'agahinda abayisilamu, haba mu ngo zacu, haba no mu kazi kacu, no mu buzima bwa buri munsi abayisilamu.
twarahagaze ukwezi kose tutakambira Allah subhanahu wa ta'ala, turira tubyuka saa 8 za nijoro saa 7, ariko ugasanga urukurutwa n'umuntu utarigeze uhagarara abayisilamu, kubera ko ntabwo Ramadan igeze guhindura abayisilamu. Abamarayika bazamanuka ryari abayisilamu? Ni ryari baraka zizaza? Allah arabitubwira muri Qur'ani abayisilamu, innal ladhina qalu rabbuna Allah, twemeye Allah tugira imani, thumma istaqamu, twarangiza tukagira igihagararo abayisilamu. Ahangaha abayisilamu tatanazzalu alaihimul malaika, nibwo abamarayika bazamanuka batuzanira izo kheri na baraka. Alla takhafu wala tahzanu, nimugire ubwoba nimugire n'agahinda mu buzima ubwari bwo bwose, ntabwo bamuzagira, ntabwo muzatinya ubukene. Allah azaborohereza abayisilamu ibibazo mu ngo, Mwenyezi Mungu azabyorosha abayisilamu mu kazi n'ibindi byose. Byari igihe tuzashika kuri ya imani na ya ibada twari dufite muri Ramadan, tugakomeza abayisilamu. Sabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tworohereze, Allahumma amin. Musahaba yitwaga Sufyan mwene Abdullah aratubwira ngo qultu ya Rasulullah, ngo nabajije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, aravuga ati qul li fi al-islam qawlan la as'aluhu anhu ghayraka ya Rasulullah. Ati ya Rasulullah, musahaba yitwaga Sufyan mwene Abdullah yazi intumwa y'Imana aravuga ati ya Rasulullah, qul li fi al-islam, ngira mu Islamu qawlan, ijambo la as'aluhu ghayraka, umbwira ikintu nakora mu Islamu nindamuka ntikoze nta wundi nzakibaza nyuma yawe ya Rasulullah, kizaba kimpagije, nta yindi fatwa nzongera kubaza. Nuramuka ukindi ya Rasulullah ukambira ngo iki kintu mu Islamu kizakugeza mu ijuru, kizaguha baraka, kizaguha kheri, nta wundi nzongera kubaza, nta musahaba, bizaba bimpagije ya Rasulullah. Qul li fi al-islam qawlan la as'aluhu ahadan ghayraka ya Rasulullah, ngira icyo gikorwa ni ikihe nakora mu Buislamu bwose kikaba kimpagije abayisilamu, nta wundi nzakibazo uretse wowe ya Rasulullah. Mtume yarebye uwo musahaba aramubwira ngo qul amantu billah thumma istaqim, vuga ngo nemeye Allah thumma istaqim, nurangiza ugire igihagararo kuri iyo imani. Wallahi nta ibada irenze iyo bayisilamu, kugira igihagararo ku byo ufite, ku byo wemeye. Ni swala ukayigiraho igihagararo abayisilamu, ni ugusoma Qur'ani ukabigiraho igihagararo, ni ukugira neza ukabigiraho igihagararo abayisilamu, ni tauba wakoze ukabigiraho igihagararo, apana guhuzagurika. Uyu munsi uri hano, ijuri hariya, nalladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru, uyu munsi wavuyemo, uyu munsi wagarutse, uyu munsi winjiye, uyu munsi wagarutse. Yaramubwiye ati qul amantu billah, vuga ngo nemeye Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, nurangiza ugira igihagararo ku swala. Bas nzasari paka mpfuye, nzakora tauba, ibi byaha ntabwo nzongera kubisubiramo, sinzongera gusubira muri zina, sinzongera gusubira muri zulma, sinzongera gusubira mu kubunza amagambo, sinzongera gusubira mu kureka iswala paka mpfuye. Abayisilamu, qul amantu billah, vuga ngo nemeye Allah subhanahu wa ta'ala, imani jazim, ya imani mu mutima sawa sawa. Thumma istaqim, nurangiza ugira igihagararo. Pana baba Islamu bo muri Ramadan, Ramadaniyun, mausimiyun, babandi bibihe runaka, basize ni runaka, turi muri Ramadan ngaho barahari. Sinzi ibihe bya Lailatul Qadr, turi kuzira imisigiti nibwo turi gusara amatahajjud, sinzi ibya iftari nibwo turi gufuturisha. La, uzakomeze wakira abandi iwawe, ugire ikrami wawe pakupfuye. Ntabwo ikramu gusa muri Ramadan, abantu bazakomeze binjire wawe uko ushoboye pakupfuye. Abayisilamu ntabwo ari muri Ramadan gusa, n'ibihagararo uzabisari uko ushoboye pakupfuye. Abayisilamu ugire neza, ukore tauba, ureke ibyaha paka upfuye huye na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hasa iki kintu nicyo Mtume yabwiye uyu mugabo, ngira ikintu nakora mu Islamu nta wundi nzongera kukibaza kimpagije. Aramubwira ati qul amantu billah, vuga ngo nemeye Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, nurangiza ugire istiqama, igihagararo kuri iyo imani. Abayisilamu uhagarare ibwumba, Abayisilamu kuri iyo imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, wirinde guhuzagurika. Abayisilamu kubera ko ntabwo uzi ngo niryari urupfu ruzawugira ute, ruzagusanga. Abayisilamu ushobora kuba ufite imani muri Ramadani, usari warakoze tauba, urupfu ntirugusangiye muri Ramadani, nyuma ya Ramadani ukabireka, kongera ugasubira mu businzi, mu busambanyi, ntabwo usari
basi akaba ariho malakul maut agusanga. Allahu akbar. Kamera nka ya hadithi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ngo uzabona umuntu mashallah yarakoze ibikorwa byiza, habura gato ngo apfe gusa, laisa bainahu wa baina Allah illa shirk, hagati yo gupfa kwe na Mwenyezi Mungu subhanahu no guhura na Allah subhanahu wa ta'ala hari umwanya muto cyane gusa, ukwezi kumwe amezi abiri, yarangiza kivuruguta mu byaha, malakul maut akamusanga muri zina, akamusanga mu kunywa inzoga. Herezo ribi Islam. Nundi nawe ugasanga ibihe byose bya Ramadhani ntigeze sari, ntigeze afunga, ntigeze akora tauba, ariko habura gato cyane gusa illa shirk, igihe gito gusa tugahura na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahi atari no muri Ramadhani hubu, wenda ngo abantu bavuye ngo ni Ramadhani ngo amashayitani Mwenyezi Mungu yayafunze, no mu bindi bihe bisanzwe tukamubona mashallah akaza agasari akajya ku murongo akareka zina akareka inzoga, wallahi ufuruka musanga aho ngaho. Herezo ryiza Abayisilamu. Sasa dutinye iherezo ribi Abayisilamu, kuba twakora ibyiza byinshi umwanya mwinshi tukivuna Abayisilamu, ariko nyuma ya Ramadhani tukabyangiza. Wenda malakul maut akadusanga muri ibyo bihe tutameze neza, bya bihe twari tumeze neza, malakul maut ntadusange Abayisilamu. Niyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam yabwiye uno musahaba gutinya iki kintu, aravuga ati qul amantu billah, uzavuye ngo nemeye Allah mfite imani, thumma istaqim, nurangiza ubihagarareho, kuko ntabwo uzi ngo niryari uzahura na Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda cyagihe wavuye ku murongo nibwo Allah subhanahu wa ta'ala wahura nawe, wal iyadhu billah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala biturinde, Allahumma amin. Hari umusahaba wundi yitwaga Abdullah Amr ibn al-As radiyallahu anhu, yaraje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibona uburyo yatangiye guhinduka no kuva ku murongo, n'imbaraga yari afite zitangiye kugabanuka. Mwumva amagambo Rasul yamubwiye, aya magambo ariyo dutahana Abayisilamu. Ukabona umuntu mashallah afite imani, bihe bimwe ukabona mashallah ari gusoma Qur'ani, ukabona mashallah ibyaha yabiretse ari mu musigiti, ikindi gihe warangiza ukamubura, ukabona ni uri mu nzoga, ni uri kugenda ariko mu muhanda byose. Rasul sallallahu alaihi wasallam yarebye uyu musahaba, arangije amubwira amagambo akomeye cyane, aramubwira ati la takun mithla fulani kana yaqumu layl fataraka qiyamu layl. Aramubwira ati wa musahaba we, uramenye ntuzamere nka runaka, mtumira siti yo runaka. Bitandukanye natwe tudasitira abantu, ugasanga turi kuvuga abantu mu mazina n'ibyaha bakuze n'ibyo bakuze. Umva mutume Sheikh, umva hikima ya mutume, uwo muntu yari yarahindutse, yarabaye mubi, yaravuye kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutume arangije abwira umusahaba, aramubwira ati la takun mithla fulani, uramenye ntuzamere nka runaka. Mutume arazimiza, ntiyavuga izina rye. Iyo mutumaza kuvuga izina rye, uyu munsi tuba tumuzi uwo musahaba wabaye gutyo, ariko wallahi ntabwo tumuzi. N'abamenyi ba hadithi barashakishije, baracukumbura, baramubura, ntawe bazi. Mutume yaramusiti, aramubwira ati la takun mithla fulani, uramenye ntuzamere nka runaka kana yaqumu layl, ngo yabyukaga nijoro agasari mashallah afite imani, fataraka qiyamu layl, igihe kiragera ya qiyamu layl arayireka, kwa gusari muri jama arabireka, ya maasi yari yararetse yongera yasubiramo. Uramenye ntuzamere nka yewe Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam agira inama uno musahaba, sabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inama mutume agiriye no musahaba twese tuyumve, imere nkaho ari twe bari kubwira Abayisilamu, ntituzamere nka barunaka bari muri Ramadhani, barimo gusari, bari bafunze, bahagaze, barimo kurira, amadasbihi ku ntoki mashallah atafa mu ntoki, ariko Ramadhani irarangira ibyo byose barabireka. Ntituzamere nkaho Abayisilamu, twe tugome kuri gahunda no ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. La takun mithla fulani, uramenye ntuzamere nka runaka kana yaqumu layl, yahagaraga ibihagararo bya nijoro, fatalaka qiyamu layl, igihe kiragera arangije qiyamu layl arayireka, asubira mu maasi no mu byaha. Allah turinde kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Wa kana min du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tudusozerezaho ngo no mu maduwa cyane mutume yasomaga. Allahu akbar, mutume ubwe, ntabwo ari njyewe, ntabwo ari wowe, mutume na ibada ye na imani ye n'igihagararo cye, ngo ariko mu maduwa menshi yahoraga asoma cyane, yahoraga avuga ngo Allahumma inni a'udhu bika min al-hawl ba'da al-qawl, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawl ba'da al-qawl.
Allahumma inna na'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawn. Maana uzaturinde gusubira mu maasi twari twaragiye ku murongo. Allahu akbar. Uzaturinde gusubira inyuma tukava kuri ibada igihagararo isho twari dufite, ubunyangamugayo twari turiho tukabureka, twarangiza tugasubira muri ya nzira mbi. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawn. Ngo mutume mu maduwa yasomaga buri munsi min du'a'i yawmi, mu maduwa ya buri munsi ntabwo iduwa yaburaga. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawn. Mana uzandinde gusubira mu maasi kandi narindi ku murongo ya Allah, narindi ku murongo muri Ramadhani, nsari, mfunga, ngo ibikorwa byiza, uzandinde gusubira inyuma ya Ramadhani ya Allah. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawn. Iduwa ngufi cyane bayisilamu. Natwe ya Allah tugusabye muri iyi mimbari ya Allah, uyu munsi w'ijuma tuvuga ngo Allahumma inna na'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawn. Maana turagusaba ko azaturinda gusubira inyuma tukaba babi, tukava kuri ibada, ubunyangamugayo tukabureka, kandi hari igihe cyageze abantu babona abantu bari ku murongo, bari kuri gahunda ishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah uzabiturinde. Allahumma inna na'udhu bika min al-hawli بعد الكون. اللهم آمين. أقول قولي هذا لا أقوله إلا لله واستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى بارئكم يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وإسلام وفاهم يد سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bitubia muri Qur'an agira ati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.